دبا خوش ببینرین هجا ایرو 19 جوتمه 2023 روژان روژا پیشمی بویر و گشتدن هری سرکی و هری بالکش یین لستران سری جهانی رودانه امی جاری کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله چارکنده دبا خوش ببینرین هجا لخزه یا که اف 13 روشن ایرشا که دجوار هم یا اسرائیل سر هرمی پیکته هر کود چه بیلان توشا کسی که جیانا خوش دست ده گراند بله تبیویه که دروشا 13 مین ده جی ارتشا اسرائیل به بالافران تبی دبستان کیان نتوین یک بوی ایرشی گلی جهان کرن 43 کسان جیانا خوش دست ده حتی نها با آوه که گشتی جمارا کسی که جیانا خوش دست دان جهر دو آلیان نیزی 5000 بویه لآلیه کدن ریوبریا تل اویو سینیالاویه که دا کو افشاری دنابر حماس و اسرائیلی ده و بمهان دریج بکه. Arteşa İsrail'i ve balafran erişi gellek heremin Gaza'yı girin. Dedemeke, vertekin lidiji erişa İsrail'i ya serdekhoşkhaneya el-ehliya le Gaza'yı devam dikinde hate diyar girin ku ve cari dibistaneke aydi ajansa alikariye ya penaberin Filistini ya neteveyn yekvi ku gesin malen xwe terikandine lediman ve erişa havayı buya armanca erişa. لگوری آژانسا نوچهن آفرمیا فلسطینی وفای اسرائیل لوارگاه پنابران خان یونس آل باشور غزای به هوای ایریشی دبستانه کی آژانسی کرد. ایریشا کو گلک جهاتن آرمانج کرن ده 43 کس مرن. لجهن ایریشی وان هاتن کرن فرانیا خواه کسین ده جمال خبردایی اولی بجه بوین هبون. بیلانچو شری نابرا حماس و اسرائیل جی گران دبه کو هفته جوتمه بیریشا حماس دست بگیر. یالا میشه. بمبکرنا نخوشخانه الاهلیا هفته جوتمه بو سدما نرازی بونه که مزن. لگوری رایدار فلسطینی در دورا 500 کس هاتن کشتن. فلسطین دیار کرن کو ایری جاله اسرائیل و هاتیه کرن اسرائیل جی رد کر کو جهاد اسلامی برپرسیار نشانده. دوی نابری ده برزیلیای پیشنومه بریارک پیشکشی کنسای اولکاریه یا نتوین یکوی کرد کو دیده خواست نابرک مرووی جشر نابرا حماس و اسرائیل را بداین. لیبلی دولتین یکوی امریکای به هنجاتا کو دمتنی ده قالا مافی خواه پاراستنی اسرائیل نهازیه کرن رخنه و ویتو کرد. لگوری داخویانیا وزارتا تندرستی یا سر به حماسه که روژا چارشمه کرد دیریشین اسرائیلی لسر غزای ده نیزی 3500 کس مرن. 12000 کس جی بریندار بون. لالی اسرائیلی جی بیتری 1400 کس مرن کو 286 جوان لشکرین. لگوری نوچایا تایمسوف اسرائیلی جی وزیر پاراستن اسرائیلی بنی گانزی دو چارشمی داخویانیک دا و دیار کرکو شرعی نابرا اسرائیل و حماس دبه بمهان دوام بکه. זו מלחמה, ובמלחמה המאפיינים שונים, הכללים שונים. گانزی گود و دمک دریج دوام بکه. جنوب آواکرین جی دبه کو بسالان دوام بکه. لیبلی دما جنوب آواکرین پیکات امی هنگی بگیجن سرکتنی.
وزیر دیار کرد که آرمانجا و نتنی تک برنا حماسی لی باشور ولات بکن مینا بهوشته. بربینرین هجا دمکی کو روشال نوا خزای بوی آوایدش ولاتین روش آوایی بسر هفت پشتوانیه که خورد یا جبو اسرائیل تداین هنا سروک دولت یکبین آمریکای جو بایدن جناوا اسرائیل و نقطیای و جاریم سروک وزیر انگلستان ریشی سوناک برای خدا حریم او به ریبریا تل آویو را جویام. سوناک پشتی داخویانی آخویا جبو روشنموانان لبالفرگها ناونتوی یا بنگورین چو قدسی. لور دسپیکی به سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پشت رژی به سروکمار اسرائیل اسحاق هرزوگ را جویام. سروک اسرائیل هرزوگ ده هف پیوینا خویا به سوناک را بحثا روشنموانین بی بی سی کرد. سوناک اکو تنه سری خواه جاند او به برتک دکنیا بیدنگ ما. هرزوگ درباره بی بی سی اکو حماسی وکریک خستنه که ترور پیناسه ناکه جوها گود. ام وصاد فکرین که بی بی سی حماسی تعریفه که نراز دیگه ام به یک جه خرابترین ریخستنین ترور ین جهانی را روبرونه. از زانم که دموکراسی مدرن وکی یا ما او هون نکارن دستوردانی بکن. سوناک جانی زمان که دوی ویه که وکی تروریزم ریخ خستنا ترور یا حماسی بناو بکن او دست نشان کرد که فلسطینی مغدورین تشتی که حماسی کریه. پشت رجی سوناک به نتانیاهو را جویام. بریدناوا روشک بوی آوایده هر آلیکاریا که جبو خزای تشاندن جی راستی برتکان تیل همبری وی که هری داوی جید ناوبرا قاهره و واشنطن ده لحفکرنک بیک هات سروکمار مصر عبدالفتاح سیسی به سروکی امریکای جو بایدن را لسر شاندنا آلیکاریا تکانه دریه سنور رفاه را لحفکرن و او یک پشتی برتکین زیده بیک هات. بردف که سروکوماریا مصر احمد فهمی راگهاند که سروکومار عبدالفتاح سیسی و سروک امریکا جو بایدن لحف کرنا که دریه سینور ایرفاهی با آوائه کی هرتمی جبو آلیکاری امرووین جبو غزای ورفه گرن. فهمی درباری دیروکه که زلال که کنگی درگه ورنفه کرن دجی تو آگاهیه که پارونه کرن. دریه سینور ایرفاهی تکانه دریه سینور که جغینی اسرائیلی غزای بولاته کی دم وگریده ده. بایدن دا خویانیا خویا پشتی سردانا خویا اسرائیلی یا دما وگریا امریکای دا گوت دا قوناغا دا سپیکی دا 20 کمیونین آلیکاری جرفاه درباز دبن و دبکو زیده ترجیب بن. بایدن هشیاریاویه که دا که اگر آلیکاری ایکیتیا اوروپا و دولتین یکبوین امریکا دشینن بو سویلان بکه و دستی حماسی وی درباز بون بسکنینن. لگوری آگاهین جالی کوشکا سپی و هاتن داین دبکو روشا اینی آلیکاری ورند سپیکرن. بریا داخویانین مصر و بایدن اسرائیل جی راگهان دبو کو اوی ری بدن رین آلیکاری ینکو آستن کرنه. זאת הפעם הראשונה שנשיא ארצות הברית מגיע לישראל בזמן מלחמה. داخویانی اوفیسا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ده هات راگهاندن که اسرائیل ویل دیجی بانگا بایدن آجبو گل سویل لباشور غزای نان آو درمانان بدرانا وسته. داخویانی ده هر وها هات دست نشان گرن که دوی مصر ری لبر آلیکاری بگره که بکوه دستی حماسی. סיוע צבאי עצום למדינת ישראל. آلیکاریا مروویا گوت سری اسرائیل را دگشت غزایی بشتیریشا حماسیا هفته جوتمهی هات سکناندن. اسرائیل دبیجه بیهی آزاد کرنا نیزیکی دست دیلین کود دست حماسی دنا و درین سینور بین فکرن. درین سینور ین عرز و کرم شالوم اسرائیل و غزا به هفت دانگریدان. لگوری ریخستنا تندرستی یا جیهانی تیرا 300,000 کسی پیدوین کجدری سینور تیکوین غزای آماده نه. جبر دور بیچا کجالی اسرائیلی و لسر غزای هاتیا داین لحرم پرزگریکا آف خوارن و سو تمنیه هیا.
برپرسیاری روشا لزگین آمروویا نتوین یکموی مارتن گریفیتز دوه بداخویانی که راکاند کدوی آلیکاری روشانه بسط کمیونی با و برنگه که اولورن کرن. ولی لگلک ولاتین جهانی آلیگرین پشتوانی حماسیان گو فلسطینی داکتنا قادان لآلیه کدن آلیگرین اسرائیلی لقادانان لی یک جه نوچاکو هری بالکیش آنگوان بیجین چالکی هری بالکیش او لمجلسا کنگریا دولت نیکبین آمریکای پیهات کو بسادان جوهین کو لدیجی وی شهری داکتن ناوندا کنگرسی او خواستن کو آگر بس وره راگاندن او شهر بداوی ببن. بسادان آشتیخوازین جهوین کو لپایتخت واشنطن بانک لری و بریا جو بایدن او کنگره آمریکای کرن کو با گربست زختی بکن. نیزی که دست خواپشین دیرین کو پرانیاوان جه کما دنگ جهویان جبا آشتیه لآوهیا مجلس نونران چالکی پیکانین. خواپشان دیران بینا برسلوگانین جهان تماشه دیگه گوتن. خواپشان دیران به تیشورتین رش این بسلوگانا جهو ایدی آگربستی دخوازن به چپک استرانان چالکی رونشتنی لدار خستن. ده چالکی ده پانکارتین آگربست و بجی خزا جهاتن هلدان. پولیسین لمجلس خواپشان دیرین کو رد کرن کو فرمین افسران جبو بلاف بونه بیگ بینن بنجاف کرن. پولیسین مجلس بداخلینی که گوتن مهشاری دای خواپشان دیران کو چالکی آخوار راوستن او دست بگرتنا کسین کو وهشاری پیک نانی نکر. اندامین ریخستنا دنگ آشتی یا جویان سازیا جویا کل دیجی سیونیستایم. دنوا دمین داوی آنجی پشتی شری روسیا و اوکراینی دست پیکر نزیبونه که زیده دنابرا موسکو و پیونگیانگ ده پیکتی دوی چارچوبه ده وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف بری خدا کوریا باکور و لکوریا باکور به همپشین خوره جویا. لاوروف جارکدن لور اشارت به هفکاریا دنابرا هر دو ولاتان دکر پشتی سردانا لاوروف جیم چاولریه کو سروک روسیه ولادیمیر پوتین سردانا کوریا باکور بکه. وزیر کاری دروی روسیای سرگی لاوروف جبو دروژان لپایتختا کوریا باکور پیونگیانگیه. لاوروف لپایتختا کوریا باکور به هفکاری خواه شای سون هوی رونشت. وزارت کاری دروی روسیای درباره سردانی ده بداخویانی که آگاهی دا او گوت او مالواهی کوریا باکور دکن که دشار اوکراینای ده پشتگیری آوان دیکه. لوما موسکوی جی سوزا پشتوانی و هفگردنی ده سروک کوریا باکور کیم جانگ آن. چاولریه که پشتی وی سردانا لاوروف سروک روسیا ولادیمیر پوتین سردانا کوریا باکور بکه. پوتین گرینگیه که مازند ده هفکاریا به کوریا باکوره. وجبرکو کوریا باکور جی دهیسار سیاسی و آبوریا دولت روژاوا دیا بخوشی نیزی به هلوستا روسیای دبا. بسریده دولت یکبوین امریکایی دولت روژاوا لکوریا باکور لمحنیان دگرن و هر هول ددنوی تنگاف بکن. امریکای هری داوی پیونگیانگ بشاندنا جبل خانه نو جروسیای را تاوان بار کربو. لوما کوریا باکورا خودی هیزا نوکلر پیدویا خواه بشکاندنا هیسارا لسر خواه هیا. جخواه لاوروف جیج بربیکی دیار کر که موسکو گرنگیه که مزن ده پشتگیریا پیونگیانگی. لنوا أوروبا جي مترسيا شركة زيادة دركتية بيش أو شرجي دنابرا كوسوفا و صربستان دانگوان بيجين هر دو آليان خوش کرنن لیم بشهر دنابرا وانده و باندوره که مزن لأوروبا بکه جبو روشا لسنور كوسوفا و جاري سروك ولات بانك لهيز ناتو انگوين بپشتوانيا ناتو لهرمي کرن كو هيزا لسنور صربستاني ورزيده کرن. Who sit next to him
سەرۆکوەزیرê Kosovayê Albin Kurtî diyar kir ku sînorê bi Sırbistanê re cihêketina çek û gefên neqanûnî ye. Kurtî daxwaz kir ku hêzên aştiyên yên Kosovayê ên girêdayî NATOyê ji bo sînorên Sırbistanê hêzekî bîtir bişîne. And their hegemony gets materialized, everything Slavic becomes. Serokvezîr Kurtî daxwaza xwe ji fermandarê nû yê hêzên aştiyê yên Kosovayê Orgeneral Oskan Ulutaş ragihand û diyar kir ku divê hêza zêdeya misyonê li ser parastina sînor bisekine. Kurtî diyar kir ku sînorê bi Sırbistanê re weke derbasgeheke neqanûnî tê bikaranîn û polîsên Kosovayê nikarin sînorê 305 kilometreyî biparêzin. Di 24 îlonê de nêzîkî 3 Sirbên çekdar derbasî Kosovayê bûn, polîsek kuştin, barîkad danîn. Piştî vê di navbera wan û polîsên Kosovayê de bi saetan şerpêk hat. Her ku alozî li herêmê zêde bûn, NATO bi 10 leşkerên ji Brîtanya û bîtirî 100 leşkerên ji Romanyayê hêza xwe ya li herêmê xurt kir. NATOyê ji bo zêdekirina hêza şerker, a hêzên aştî ya Kosovayê ku ji hezêrana 1999 ve bi çekên sivik û wesayetan li Kosovayê çekên giranşandin. NATO pîlan dike ku ji bo bihêzkirina 700 leşkerên din bişîne herêmê. Beriya vê jmara leşkerên hêzên aştiyên yên Kosovayê ya li herêmê 4,500 bû. Ev veguhestin piştî 30 leşkerên NATO û 52 xwepêşandêrên Sirbî di şerê li zevcanê ya mehên dawiyê birîndar bûne pêktî. Di şerê heftê û heşt rojiyê di navbera her du aliyan de tê binavkirin, bêtirî 10,000 kes mirin. Bi bombebarana NATO hêzên Sirbî ne çarma ji Kosovayê derkevin. Sırbistan, serxwebûna Kosovayê ya ku 2008 hatibû rakandin, nas nake û heta niha jî wê weke bişekê ji axa xwe dibîne. Zextên navneteweyî di van mehên dawî de li ser pêkanîna pîlana 10 xalî ya ku di meha Sibatê de jaliyê Yekîtiya Ewropayê ji bo bidawîkirina aloziya siyasî yên ku dewam dikin zêde bûye. Kurtî û Serokkomarê Sırbistanê Alexander Vučić wê demê ev pîlan erê kiribû, lê hinek bertekên wan bûne sedema ku heta niha ev daxwaza wan pêk nehatiye. Bilê Devletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ku wan moşekên ku bi qasî 165 kilometre diçe û digihêje herêmên Rûsyayê jî teslîmî Ukraynayê kiriye. Li ser vê yekê jî her wiha Amerîka dibêje ku êdî ne di nava şerê hindir de ew dikarin bi van moşekan herêmên Dûriyên Rûsyayê jî bikin armanc. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî bertek nîşanî vê yekê da û got ev moşek wê tenê êşa Ukraynayê dirêj bike. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî derbarê moşekên Amerîkayê dayî wan de duh ragandibû ku ev çek cara destpêkê bi serkeftî hatine bikaranîn. Di vê çarçoveyê de hêzên taybet yên Ukraynayê jî danizanîn ku hêzên wan bi van moşekan li benderên Ukraynayê yên di destê Rûsyayê de dane. Putin di serdana xwe ya Pekinê de ji rojnamawanan re axivî û êriş bi moşekan weke binketî dest nîşan kir. Putin diyar kir ku moşekên ketine destê Kievê wê rewşa li bereya şer neguhere û got ev tenê wê temenê êşên Ukraynayê dirêj bike. Serokê Rûsyayê her wiha diyar kir ku Amerîka bi dayîna van moşekan şaştî kiriye û Amerîka bi van kiriniyan xwe zêdetir dibe beşekî şerî heyî. Laliyeke din, Wezîrê Parastinê Rûsyayê Sergey Shoygu jî li ser mijarê daxuyaniyek da. Shoygu diyar kir ku mûşek, balafirên F-16 û wesayîtên zirxê yên dewletên Rojavayê plan dikin sala bê bidin Kievê wê bibe sedema ku Rûsya ji sînorên xwe yên Rojava xurt û qayîm bike. Berêbînerên hêja li Venezuelayê jî desthilatdarî û muxalefetê li ser hilbijartinên serokatiyê li hev kirin piştî vê yekê Amerîkayê hinek cezayên li ser Venezuelayê rakirin. Berpirsê îstixbarata daîre û terorîzmê ya Wezareta Xezineya Amerîkayê Bayr Nelson daxuyanî da û got li gorî polîtîkaya pêkanînê ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê û ji ber geşadanên demokratîk ku çêbûne Wezîrê Wezareta Xezineyê wê bihêle ku Venezuela karê xwe li ser petrol û gazê karê xwe li ser zêran bike.
هفده جوتمه حکومت ونزویل و مخالفتی به هفر رونشتن و لحف کرن کو نیوکا دودویان یا سال 2024 هل بجارتن اجبو سرکوماریه چه ببن. ده بلگه ده پارچین پیواجوه گفتگوی یاکو به حسانیا هفکاریا نورویچه ل بورد بوسی حاتی امضا کرن. سروکی دولتی نیکولس مادورو و مخالفتی پیشنهاد دکن هل بجارتنا سرکوماریه لسالنامه دستور بنگهی نیوکا دویمین سال 2024 پیک بیم. نو چنمه بداوی بون هر شاد بختار بن.